Mwiroreri wa television ya Kameme TV ndakugeithia ndakunyita ugeni hwaini wa muthenya wa umuthi ni muthenya wa kana wa kiumia giki na ni ndaira yake hoka ati ni watindia wega muthenya uyu wothe riri ni ihinda ria gukurehera mohoro Matuuraini hamwe na maria tukoretwo tugikuhaririria muthenya uri wothe nigetha tutigirire no amenye uria bururi wa Kenya uregario ra thiini wa maundu matiganite no mbere ndaya reke twambe tumenye mamwe ma maria tukuhariririe. Mwena maria tukuhariririe mohoro Matuuraini. Muranga ekuona milioni 870. Thairi makiria ma milioni 4.6 cia kunyita mbaru mogaruruku ma gatiba kuunganio guothe bururi-ini riri mihango eno ihingitwo. Thirikari guthaitha arigitani mateanĩrie itua ria kuiga mirothe kiumia giukite ona thengio wa gukorwo gutire kuragia na wiguano wigie mateta mao. Na bururi wa Kenya kunyitanira na mabururi mangi hari kuririkana muthi wa aria mari na wathe otiganite riri thirikari iraneire kumarũmbũiya. Urero wa Kameme TV macio no mamwe ma maria tugukorwo tugikurehera hwaini wa muthenya wa umuthi na ngakihoka tiriu no athigeria giti giaku wega nigetha tukorwo tugikumenyithia emwe kwa emwe nie njitagwo kuria wa gicimo mundu wa mbere kuraga muruthi muku na gukama njogu tugukorwo tugiteithania na Wangui mwari wa Mwangi uria no mwathiriri na njira ya cieko. Na tukiambiriria ni ati gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Bovisonko ni ahagurirwo na une thutha wa MCAs 88 gatagati ka MCAs igana rimwe ria 22 a bunge ya kaunti ya Nairobi kunyita mbaru mutaratara wa kumuhagura maya magiuka maya mokire na une thutha wa Sonko nake gukua kiheri kia MCAs na kumatwara kuria kaunti-ini ya Kware niguo namba ya aria megutafanagia kunyita mbaru mutaratara uyu ndikahinge gukwa kihinyiriria ati mihango eno yothe na twarithio na mbere na njira ya utheri. Ngari wa Kamau no utuhariririe ripoti ino. Order number 2, communication from the chair. Before we proceed with the business schedule for today, approve the motion of removal of the governor from office as it appears in the order paper. Honorable members, we are now ready to take a vote on this motion. Sergeant at Arms, to ring the division bell for 10 minutes. And I can confirm to this House that the most experienced pilot is around, and in the next 2 minutes, the plane will be touching down. Somebody has logged in my name. I am not there. I'm not for the impeachment of the governor. So that is fraud. Whoever's used my name, it is fraud. To say the truth is, I'm in Mombasa. I've not logged in, and whoever's logged in with my name, that is fraud. And I'm not ready to impeach the governor of Nairobi. This year should take investigation. You can all see I'm here. But the system of you the can see this is a person. Exactly. Yes. As in they blocked in my name while my phone is off. So I want to dispute that and say that I'm here in support of the governor and I'm not going to impeach the governor. Aya ne kaunti no turakurehera mohoro emwe kwa emwe kuma kuri yo kaunti ya Nairobi riu tha icio guo gavana wa kaunti no ni muhagure na gukirigana na MCAs aria mamunyitaga mbaru marauga ni gukorirwo gugithie maundu matari mega mari kuria mabatha. Aya arutwo airetu ha university citiganite riu ni matariirie mitangiko yao ya kuhamwo kimwiri ni arutani hamwe na aruti wira riria marai mathukuru-ini maya
umwe wa aria magereire ciiko ta ici ni Irene uria ni wa ukuru wa miaka 21 na uria ni murutwo wa University wa Kenyatta na uria wanekora akihamwo kimwiri ni murutani umwe undu uria riu wacungireirie we kwaga gwika wega thiini mathomo make. Gathoni wa Ng'ang'a na riboti ino. Gatagate ka arutwo na airitu eri makoragwo mahahamitwo kimwiri na gatagate ka anake ana umwe ni akoragwo ahahamitwo kimwiri moko-ini ma arutani mathukuru-ini ma university cia muingi. Many students fear if I don't give into, I will lose something. If it's for the lecturers, he knows my academics will be affected. Kuringana na uthuthuria murutwo wa muiretu akoragwo gwatini wa gwikora giterenge-ini giki amwe makiheo marks nini igeranio-ini guku amwe ao makiaga kuhumbo thumbi. Advice naweza pea. Irene ni amenereirie muonere wa aingi aria metuagira matua mate muiretu o wothe urahahamwo kimwiri no nginyanagia akorwo niwe wacungireirie giko giki kurumirira mwihumbire wake kana mwikire wa maundu. Mwadhiri wangu alini manipulate kuingia katika uhusiano ambao haukufaa kuwa. To begin with, mimi kama mwanafunzi mwaka 17 niko ndani ya shule, nimechelewa kujiunga na shule. Nilikuwa naogopa nikikataa kuhusiana na yeye ni yapi ambayo yatafanyika. Naweza kuanguka mtihani, anaweza kuwa pick on me kwa darasa ama kuni-embarrass darasani, and I wasn't ready for things like this. Udoyo ni wathire na mbere kwa ihinda iraya agicurania kana he mundu kumutegera mato niguo ataririe kigiriko giake gia kuhahamwo kimwiri kuona ni ahetwo mukana wona athitangana agoithio kigeranio-ini giake. Ni situation iliendelea ikawa mbaya kwa uhusiano kama huu, ilibidi nikabadilisha course ambayo nilikuwa nafanya towards the end of the semester. So naweza sema kuwa mwaka wangu wa kwanza shuleni siku perform vizuri. Ciiko ici ni ikoretwo ho ma university-ini matiganite ma muingi guku bururi-ini no university cia andu kiumbe citikoretwo cikiandikithia ciiko ta ici kuona ni iri mitaratara mirungiriru ya kuhitana na ciiko cia uhahami wa arutani kuri arutwo ambao wanataka kujiunga na vyuo vikuu. Ni kuwa wakiingia shuleni wahakikisha ya kwamba wametafuta any information yenye inazungumzia dhulma ya kijinsia. Tumeuliza Ministry of Education itupatie directive ya kwamba kila mwanafunzi ambaye anaingia shule katika huo mwaka wa kwanza na jinsi ambavyo mtu anaweza pata msaada akipitia maneno kama haya. Riu gikundi giki ni kiuritie Ministry ya Githomo ikemituke guthingatithia mendekithia mao ma kugathika mitaratara mirumu ya kuhukia ciiko cia uhahami uyu kaimana. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Aya, riboti ya Gathoni wa Ng'ang'a ni maundu makoragwo magithie na mbere na nginya ni wiguaga arutani angi magikwira we turenda wike uria turenda nigetha tukorwo tugikwandikira maumirira mega igeranio ciaku cia thukuru. Aya, ikundi kimwe kia athomi na ataramu kuma kure mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia ni kiambiriirie kampeini ya guteithĩrĩria andu aria mari na thina wa kimeciria na one kumana na mororo ma murimu wa COVID-19. Ikundi giki gitacoketie ikinya riri na one kurumirira wongerereku wa ngucanio cia kimucii na kiugite ati no giguthie na mbere na gugiteithĩrĩria muingi wa kaunti ya Nyandarua. Muroro wa Kameme TV tukwamba guikiria kurigana na mathaa no riboti yo ni tugukorwo tugicokereria nayo wona twacokereria ihinda ritari kunene na riboti ici ciothe no ukorwo giciamukira kuria gwitu gwa Facebook ya Kameme TV Kenya ona twira woni waku ni uriku egemaine na Governor Sonko kurushwa nje hii leo. Tutabe tuikiria nini tuthie matukaini. Maya ni mohoro ma Kameme TV.